opraševalci in pridelavo hrane. Je ambasador vseh opraševalcev, deluje kot profesor in razmišlja kot oče, da bi ohranil naravno dediščino za prihodnje generacije. Slovenije gospoda Boruta Pahorja, da podeli prvo nagrado. Zlata čebela predstavniku veleposlaništva Argentinske republike, ki bo v imenu nagrajenca nagrado tudi prevzel. Še en aplavz tudi za izdelovalce. Mr. President, Mr. Minister, Mr. Mayor, distinguished guests, I'm just receiving this important award on behalf, personally, on behalf of Dr. Garibaldi Lucas, which is living us across the ocean. It is an honor for us that such an important award is given to one of our scientists, our Argentinian scientists, an award to his commitment and efforts for a better planet, for a more sustainable planet. And we have to thank you, the government of Slovenia, that this award comes from a country with a tradition in beekeeping, a tradition and expertise that it is also an influence for our scientists, as Lucas is showing. So thank you. Thank you, Governor. Gospod župan, visoki gostje, gospe in gospode, najprej naj iz Slovenije čestitam v Argentino, prvemu nagrajencu tega prestižnega priznanja. Slovenija je vedno tradicionalno puščala v mednarodni skupnosti v čebelarstvu močan pečat, zlasti v zadnjem desetletju z vami, gospod predsednik Čebelarske zveze Slovenije in ministricami in ministri, pa ste zares pustili poseben pečat in zato predsednik Republike Slovenije izrekam, potem ko sem že odlikoval še enkrat vnovične izraze hvaležnosti in čestitke vam in vsem ministricam in ministrom, ki opravljate na tem položaju pomembno delo. Zahvaljujem se tudi državnemu zboru, da je tako enotno sprejel to zamisel o tej nagradi. Zlata čebela utegne, zlasti zaradi odločitve glede prvega nagrajenca, postati neka Nobelova nagrada v čebelarstvu in mislim, da je to sjajna stvar, ki veliko pove o čebelarjih v Sloveniji, pa tudi o naši državi in to ravno v letu, ko smo slavili 30. obletnico njene ustanovitve. Počaščen sem, da sem bil danes tako gospod minister, da je tega sjajnega dogodka. Žal, nam razmere pač onemogočajo, da bi se bolj številčno poveselili, ampak to je danes velik dan, začenjamo neko, se mi zdi, prihodnost za podelitve te mednarodne nagrade, ki bo še močno odmevala v svetu v prihodnih letih in desetletjih in mislim, da smo vsi lahko na današnji dan posebej ponosni. Hvala sem za to, da ste danes z nami. Thank you, Mr. President. Thank you for all the people there. I'm honored by the Golden Bee Award. I am also especially happy to receive this award from the Republic of Slovenia, a country with a very strong tradition and knowledge of beekeeping. I was lucky enough to visit Slovenia, and it's an impressive and wonderful country. We have also a very important Slovenian community here in Argentina, and I have also shared my life with many Slovenians here, people from whom I have learned a lot, and I truly respect them.